Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yathu uwei unong sinong jong ka amlarem baka Janji Hills Autonomous District Council. Kalawan rak daka Forest Acts. Ban pentron ban khanglat ki pajba. Ki baju imbai sengi dak ba trading. Bat khayi ki ding. Tum tangi na sengap ya ka jingathu jong u haka phun call. Tak long be ande ki hoki kon di tigi hajar yang iki nyetret nyoskum. Ka long be anje sha. Kini nom ikmat iki de iki switch ke kin tibe kata meaning six schedule ke kata six schedule. Ke kata sil ke dalam Haga jinsya te kadai ban page ka district council kan, ka district council kadai ban tuklar kan lada don kajingle don bor na ka sarkar. Kajing sisa kan iki district council ki de kun kadu jongga mekalia ada. Kadai kan ya ki kot ki selaga six schedule ki angi rule yang district council. Ina do usnam kat kandanya bu arga bor ka keti. Kadai kan ka jing ong jong phi ba. Dinegi blazam snem em. Bedon aga bor. Larung do tau nomor 60 ka klik jangki. Ladai ko mo phi la de. Ki ije ka mariang ba. Dim ije ya ka mesin beriu. Ka anji bela don lepas di sil ru gim tiban ya saja suka ya batai ka kam da kumwe. Takin. Phi ong ka sarkar kawan rak da ka anya yu sha. Sinong jong phi. Kawan rak dengan ga an return ba. Oh, ka anya ka bakartang kumno sa fiong. Kata ga forest act tu ga forest act yo bi tu ga ka anyong ga klo ga kejam mandang ga to ga por ba ichangi ga ding ga bit dan tak kong tiba trebe tak daga umsep da jong bagi ra daga anyong ga asam gi kang no ya kata ga ding ga bit ado ba kan no ga jelas ki pajba gi treri jelas ka sarkar ka kanisa haswa bakan khang yaki pajbayam haswa ba kan khang yaki kamai kaji jong ki pajba hakajing cha kala deban penbiang swa ki kam ki jam ki pajba kan nang tasa khang yaki kam jong ki pajba haba ki pajba ki imbai singi da ka ba bela da ka ba trebakta te haba ka sarkar ka khang kumta ka don ken ka jing dunong yaki pajba kini gipsnya tu suka dor kasih jang jinglong di jang tilong di mendari dah. Kadai kan. Tilong pun di mendari ki wan ra da ayo ga asam da gi nong asam geng gi ki hepat. Kepala don hayeng ga daga anyo bayadai ka kande ko siap ki kon ki jong ni kinang ban mi sai. Ta kan. Kin tiba suaban wan ra ya ga anjo gide ban tip kan ke bakta ya ka sibsadir na ka bam kta te nakaliang ki nong snong phi to pinyale kumno haba kumta ni sanne nga sa personal tu gi pajba gi ritiria gi try kendel gi kemi gi kpa kelenga briunya trap nga gi bayo na barpon nga la ajimun lada pilong gi batip ya kata ka sik schedule ban pengkelano ya di kini ki besyang suki menta degi ka gi mender mendegi kasih janji ya jangi tibom tip ya ga angi ba don hadis council dah takin pisu batai di tam di tigi kia keren haba upajba ulajit na kamta ban pece ka bhakamiat jung pajba ki wanra banda ki an ki ba persya yaki kamai kaji jung ki pajba te kila desya kita ki mender kema umapi ndezo sampai dur lagi dur te menta pajba
Lada uso tu te ulada ban kelano ke nomor ba kene ka election MDC ru kelajan pi. Te lada upat ba uso tu te udah ban kelano ke nyaki no mikmat. Unjit no kedaki batmai. Nga kuat ban personal tu itu daga jing train lang mangi di pajba. Tiga nong pemi lagi kubar pide ban pemi sai kedar. Kane ke forest ak kade ke jong ke asam. Rispa do trading kebit. Lagi wanra daga forest ak. Kuat. Hanya do klo ke jam yang ke forest. Da asam. Wa mahajon do berispa do tre mau yong ke kilejong. Ki wanra ada ketika mining ke MGT pemsi apa gadis council. Oto ke par ba yo selit ke kongres madu Delhi hado dis council. Langsung car ke kongres. Kai bu wanra ke dujok ya ke Meghalaya ke jing hier sadu try to ke kongres. Kang ya ke ding ke tak sang ding ke lej saka ski high level. Takin Ki badan ke par. Kang kemuyang ketak kam lecu saga sarka lec segi high level. PA kita ki high level ki badan nak bor sepi. Takin kita ki badan kajinya deh berki politician kan. Kumi udah yang nakalian juga sarkar kalau kang deh yu upaj ba bakin isalan pajba kemensyua yu udah yang. Deh tang kita ki bro ki bala don jia deh berka sarkar kan kita ki bro. We arngut kita ki high level ke mau mapi. Tang kita ki high level ken ki bala ban shalan ni udah yang menta. Teori bat ula du ban long nong shalan de yong. Tang kita ki ba don jade bat ka sarkar kita ki high level ke mau mapi. Nga menta ngala pun itu ki kandidat jong ke pra. Tidai nong kersan pra ne. Nga nong kersan ke BJP bi nangkong. Oh. Namar ba di pajba Meghalaya yu ba kuat ban pendu uban sat kiting deh. Tagi pengkela no ban pengkela Hindu. Kata kau, gintip ya kata kau. Tertar ke ba le bahaya ka North East yang ke Meghalaya. Mentang ong ke BJP Meghalaya hari India tu number 1 ke ba wanra ya kata ke penduduk bangsa. Number 2 to upra to wanra ya ka penduduk bangsa. Mamar ki babon ki balang kim snel tu bagi nong bangsa pa Meghalaya ki king ban yo sumsada ke BJP. Yo bisa kemlut kitu ki nong bangsa. Taken. Ki king de. Maka tu ka arajar khatra em ka tu ka ba Modi uang air dengagan sensar yo mukul badu kenrat ngan tep apa ajel. Kini gidegi nong tu ki besar kaya apa Meghalaya. Ang adam ngam elat ikan nega NPP namar kan nega NPP kala dilut ya ka kenra yang igi kasih jankia. Naduk ke tungkam tungdam haduk ke kendeu ke siap. Banis ya kata ka zakaba asamu tur kim tip ban pembek pur kim nang. Namar ba gilang gi beriu kim ju draw ya ka map Meghalaya. Badau badai ba ju le school ba draw ya ka map Meghalaya la tip em. Ban pembek tang su ai jingkeli la dat draw map Meghalaya Assam Himata Biswas. Badau pi draw dengan pembek ya ka tu put balayo senam kat kendanya pu ar. The piru pimya ban rung sebuah Meghalaya dan ngiru ngimyo ban IP. Mono bawan raga daga anya. Be-anya pa Meghalaya. Ndeu nong Meghalaya. Uwe bawan raga daga ain return ndeu nong Meghalaya. Boleh bawan raga itu forasa. Lada degi nong sensar kiba sisa. Daleki nong sensar kiba try hok bet ya ka opinion jung pajba haga sisa. Kide ban persa kan ya kita ki an ritor ki an kiba long be an kiba long persa yang ki ritpa chapo Meghalaya. To balai ki wan ra daga ta. Kita kan besong ada lagi opus. Kumya kata ka an. Kita kar ki tip ke besong ada lagi tip ba Meghalaya. Onda ngilerung
ni hab MCAM ni ka labor trading license. Takin. Kaya kita daw ba gitip. Manamar badan ka subsidil kepada yada swaya ya ka kande ko siap jang kami kali. Mdon kam ILP mdon kam kita ki kamar ka subsidil. Lada day ki nong sensar kiba tray hok hapo district council kideban opus kin yakini ki an kibalong fla kini ki an kibalong persya ya ki pajba kibaduk ya ki pajba kibadon hangne hapo jelajungi. Kadai kumta. Balai long tahu chief minister yang ka Meghalaya top 10 yang dari India. Ndai mau ubah ke posa yang ke Meghalaya beban naga BJP utai baik semua pula. Degin. Usna NPP la tei kata parti jong uca bar state jong ni. Ndai posa ke Meghalaya. Takin. Ini tu ipai ba. Mengi ba rangba ila tip da jing le gini ki mukul ki kenrat ki pala ki Preston ki koming ki larembui ki ni ki bacang sarkar kan ne ki de kan ke sabi kang di don ke sabi plim don kan de mo yor gem tip polisu kan de mo yor tip polisu boleh kong kita ke nong mikmat jong e swaban pendon kam ga ain pitip pide ban tiba ke kta ya ke siksedil omdai ban pediang tiba tipendu nomor ba kilong gitu ke high level. Nomor ba hame khalia to MLA ude usekri. Nde umalik. Ha asam gade ki malik ki nomik matka. Kende ko siap yang sarkar. Kaya perbak lebak ka siksedil area wa ka mining area. Oh. Ka mining area upai ba uhapan kende naga sarkar. Ka siksedil area ka sarkar ka hapan upai ba. Kata ka jingi per. Tabale ni usekri usna lebor dan bor ya hok pai ba am Meghalaya. Takin. Swaban snaanya po ka secretariat hadis council. Don kamban pai ya ka an ke badan hadis council kumno ka trekam. Kumno ba menta de nagaling jungi ki pajba de. Nyimde syuban kuslai ya kata namarka election MDC ru kelajan de ngin ngide ban penkelano kan karo komjit ki no mikmat. Tengah persa nga kata nga kersan ya ka BJPB. Kaya kata ka BJPB to upra. Oh. Apa Meghalaya kata ka BJP Pimatalong sila kersan no upra kan. Menta nga kersan kan nga kersan baro arpeli gini. Kat sabangan le nga lada PMTB ya ka pra le ya ka BJP lada PMTB ya ka BJP le ya upra. Tang gini ki pelaban pelai ya ka jing yang iya po Meghalaya. Haka jing cara TMC kita la syang dah ada sekretariat. Kila yang keluar. Balai game mereka. Singap kan ong fikir mo ba? Haka jing lada mangigi pat ba ngisyo tu ngila deban ailat no yaka WP kan marka WP kan be kasang ka patmai. Jadi deban ailat kan hato ki sunsyar kumno. Hadin habut ladang ngila ailat bahkan sunsyar hang nepo jelayungi. Ladang siam baki kam jong ka WP kilong ki babha kilong ki baya debet ya kamon di pajba te hadin ka WP kadang la susu ban dang job badang yo sunsyar. Te pada ka sunsyar bakla te upajba don ken ka hok ban jubab. Kalau kita ba. Don ki jakale tang ki surok don hamtam perslap tu don tlugum to tang banyak kali long hamtam ladapang dah stom le jenjar abiara do bru don pintar jakate kini ki he spa pat kini ki polisian pat tidang yo kur ya spa tidang yo ban haka top list chief minister mo bang yo haka list top 10 uri chief minister ba ruspa hari India de kum taken chief minister dang ruspa ki pajba pat bapli tidang sertok de kalau minta lada pajba state lada ban penkelano kan karukum jit ekonomi khmat samtam ya ka parti de ban jit be ka parti ka ba ya de be kat kum kamon ning pajba Barok gitu ke kelur peti ki kelur
Ki keluar parti yang ke kasih janji gila penjeng bayau NPP. Kakaro kadang kata ke buj ki nong kersan bat ki nong tebut bat ki nong mikmat ki basalak. Kim Jong-un yakin ki parti yang kasih janji sepokoro. Tak kan? Kim itur. Kila kita. Dai. Kerdan si minister gede ke balor tu. Tak kan? Gini ki parti yang dikasih janji live Henry umur kita ke MLA tangga jingkeng. Ketalan sencar pai ba amdon. Dai ba kini ki MLA kasih janji dai kimya dai jingmute. Da dai makna para kasih dia bisni de. Gini ki bisni peramaki de. Ki dai ki bisni para maki. Tak kadawin salong he ugaroro. Ugaro pat PUI ka parti ka parti garo kamut kan nek betang ka NPP. Te kita ki kandidat ki bom sotenat ban yang ka NPP. Te ki bun ba syu yang kandidat independen no. Ndre ka parti ka nek betang ka NPP. Na ya kenke ni ki parti ritor kum ka BJP kum ka kongres ya kembe ya ka parti ka ba originate ka ba mi bet nagaro kan. Te kadantang ta NPP. Yung hang ne ha kasih janji jong ipat ki bun ki parti. Ka parti SPDP, ka parti UDP, ka parti PDF, mentale ka parti VP. Te la bun de ki parti. Hakan insya mangi ki kasih janji ngi de ban teli kan ngi de ban lebet kum ki garo kan yum de ban ya bisini tang sula thut thau no da kawe ka parti takadaw kan sa salong hebet garo maru garo patu ya de jingmute. Kata kan. Ki kasih jongi pat tang sui we la kam kiu. Kisdangan bisini. Kisdangan patron itu wala kam kiu. Kim don kata kajingnya slopila. Namar bagi kasih yang kinang istatang pembera parti. Lada Ginang tang ban pra parti gini kemau. ban sena parti. Re ban petelim dan weru ba nang. Namar gajing stat. Kita gajing stat yang ki kalawan rayu soitana kala donon. Kadai kan. Kakaro gajing stat ka dona tangga teli kelong ke bor kitip. Kajinya teli kelong ke bor. Kelong ke bor. Sengi kitip. Ina kata kan kada ngabitar nga keren hadu kata-kata ngala la lam dette kajing ki business kini ki business mekalia nomor kini ki politician hapo mekalaya ki day artat ki businessman bonus kita kan takara kan ki kwa tang kumno ban yo jing men stoy yal jong simete kim patio kim henry pajba ki kwa tang kumno ban yo kamai spa yal jong simet ban biang ban dap tang yal jong simet kadao ki ne ki politician hapo mekalaya isa he spa ru tanang treng pajba